Salavan, Kudüs-i Şerif'de ve yani camia siyaj mukaddesat-ı Müslümana du Mekke-i Mükerreme'de, du Medine-i Münevvere'de en camia mukaddes Kudüs-i Şerif'e Peygamberine Aleyhisselatü Vesselam وعلى آله وصحبه أجمعين بعد. أولا أشكر المشايخ العلماء الأجلاء في ديار الصحابة وفي ديار الأنبياء عليه الصلاة والسلام بيوقفنا هنا في ديار بكر وتحريم هذه الندوة المباركة جزاهم الله خيرا وفيهم. حقيقة من قام بالأخير ستكون ضحية فالوقت انتهى تقريبا فأنا سريعا أريد أن أقول 5 دقائق öncelikle diğer hocalarıma teşekkür ediyorum. Bu mübarek konferansın düzenlediği için, Kudüs için, savunmak için Allah razı olsun. Fazla konuşmayacağım çünkü zaman bitiyor. Şöyle bir bakarsak, ilk 56 sene arkamızı dönersek, ilk olarak İslam ummetini tamamen karşılamışlar. Ondan sonra İslam hilafetini yapmışlar 1924'te. Sonra ilk yapmış olan şey Kudüs'ü işgal etmişler 1948'de İsrail tarafından. Şimdi hilafet yapılmasıydı, İslam ummeti parçalanmasaydı İsrail'in kilise işgal edemezdi. Bunun nedeni İslam ummetinin parçalanması, hilafetin yıkılmasıdır. Eğer hayatlar düzeydi, böyle bir şey olmazdı hayatta. İsrail 1948'de Palestin'i işgal etmiş. Aynı senede ya da birkaç ay sonra Çin, Doğu Türkistan'ı işgal etmiş. Yani Filistin'le Doğu Türkistan aynı yılda işgal edilmiş iki İslam devletidir. İki İslam devletidir. Palestin'de biz de Doğu Türkistan olarak 74 senedir bu zulümde yaşıyoruz. Filistinli kardeşlerimiz aynı şekilde, Doğu Türkistanlılar aynı şekilde bu zulüm aslında altında yaşıyoruz. Şimdi İsrail olsun ya da Çin olsun, başka herhangi bir emperyal güçler olsun, işgal ettiği yerlerde yürüttüğü birkaç şey var. Bunun birincisi alimleri katletmek. Filistin'de aynı şekilde binlerce alimlerini katletmiş. Doğu Türkistan'da aynı şekilde binlerce alimlerini katletti. Aynı anda milyonlarca Müslümanlarını hicret etmeye zorladılar. Filistin olsun, Doğu Türkistan olsun. Şimdi Doğu Türkistan halkın 5 milyon Doğu Türkistanlı yurt dışında yaşıyor. Aynı şekilde kültürel açıdan aynı şekilde yok etmeye çalışıyorlar. Filistin olsun, Doğu Türkistan olsun. Bu şekilde biz 73-74 senedir bu zulüm devam ediyor. Hala bu zulümü çekiyoruz. Ama şimdi Diyarbakır'a geldik. Çok güzel bir şehir. Çok mutlu oldum. Önümde çok değerli hocalarım var. Çok değerli alimlerimiz var. Şöyle bir bakıyoruz. Bir tarafı Eritre'den gelmiş. Ben Doğu Türkistan'dan gelmişim. 10.000 kilometre uzaklıktan. Mısır'dan gelmiş. Afganistan'dan gelmiş. Böyle İslam ümmeti, İslam alimler buraya toplanmışız. Bu ne demek istedim? Bizim bu özgürlüğe kavuşmamız daha yaklaşmışız bir haldir. Yani İslam ümmetinin İslam alimlerinin bir araya gelmesi, millete, halka doğrusunu anlatması gerçekten biz daha yaklaşmamızın anlamıdır.
özgürlük kavuşması için. Şimdi Palestin konusunda oradaki zulümü herkes biliyor, herkes görüyor. Medya üzerinden olsun, sosyal medya olsun ya da başka şeyler üzerinden olsun. Ama Palestin'in kardeşi olan Doğu Türkistan'daki zulmü bir hatırlatmak istiyorum birkaç nokta üzerinden. Ondan sonra bazı şeyler var, onu söyledikten sonra bitiriyorum. Birincisi, şimdi Doğu Türkistan'da 5 milyondan 8 milyona kadar Müslüman kardeşiniz hapishanede yaşıyor. Nazi kamplarda yaşıyor. Bu kamplarda Çinliler niye zorluyor? Domuz eti yemeye zorluyorlar. İçki içmeye zorluyorlar. Dinden çıkmaya zorluyorlar. Bu şekilde bir süre tamamen İslam'dan uzaklaştırmak için bunu çalışıyorlar. Ayrıyeten yüz binlerce çocuğu topladılar. Çocuğun 2 yaştan 12 yaşa kadar olan çocukları topluyor. Özel kampa atıyorlar. Burada asimile etmek için, beyin yıkaması için yüz binlerce çocukları bu şekilde terbiye ediyorlar. Ondan sonra Müslüman kızlarımızı, bacılarımızı Çinlilerle evlendirmeye başladılar. Mecbur, zorla Çin kafirleriyle Müslüman bacılarımızı, kızlarımızı evlendirmeye başladılar. Şimdi bazı kızlar şöyle soruyor, bizi intihar etmek caiz midir? Şimdi böyle bir durumda kalıyoruz, biz kendimizi müdafaa edemiyoruz. Bu halde bizi intihar etsek caiz midir? Bu kafirle evlenmenin yerini diye. Bu sorunu soran bacılarımız da var. Ayrıyeten biliyorsunuz Çin çok kontrol aslında tutuyor Doğu Türkistanları. Hapishane gibi tamamı bu şekilde kontrol ediyor. Şimdi dışarıda milyonlarca güvenlik kamerasıyla kontrol ediyorlar. Bu yetmedi. Her bir Müslüman aileye bir Çinli yerleştirdi. Her bir Müslüman aileye bir Çinli yerleştirdi. Bu Müslüman aile bu Çinli beraber yiyecek, beraber içecek, beraber yatacak, beraber kalkacak. Bu Çinli her hafta Çin devletine rapor sunuyor. Bu yani Çinlilerle iyi yaşandı mı yaşanmadı mı diye. Eğer iyi yaşandıysa herhangi bir sıkıntı yok. Bu iyi bir aile. Ama bununla beraber yaşamadı ya ki namaz kıldı ya da oruç tuttu ya ki çocuklara Kur'an öğretti. Bunların hepsini tamamını hapse atıyorlar. Ayrıyeten 2015'ten 2021'e kadar 6-7 sene içerisinde yıkılmış olan camiler ya da eğlence mekanlara çevrilmiş olan camiler ya da ziyaret için, seyahat için çevrilmiş camilerin sayısı 15 binden fazla camini tamamen bitirdiler. 15 binden fazla cami tamamen yok ettiler Doğu Türkistan'da. Ayrıyeten ezan olsun, ikamet olsun, ezgar olsun, istiğfar olsun, bunların hepsini Çinçe'ye çevirdiler. Şimdi Allahu Ekber, Allahu Ekber demenin yerine Çin devletini övüyorlar. Çin reisini övüyorlar. Bu şekilde yaşıyorlar Doğu Türkistan halkı. Buna rağmen, bu yaşama rağmen, bu zulme rağmen Doğu Türkistan halkı Filistin'i, Kudüs'ü herhangi bir zamanda unutmadı, unutmayacak. Çünkü Kudüs İslam ümmetinin kalbidir, hayat tutmanın bir amelidir. Ayrıyeten Çin'in en kötü yapan şeysi insanların, Doğu Türkistanların organlarda ticaret yapması. Orta Doğu'da Müslümanlara Çin şöyle dedi, bizde helal organ var diye piyasaya sürdü. Şimdi Orta Doğu'daki Müslümanlar organ araması, organ ihtiyacı olanlar Çin'e gidiyor, orada helal organ diye Doğu Türkistanlı organlarını yüksek parayla satın alıyorlar. Bu kısaca Doğu Türkistan'da yaşayan, şimdi yaşamakta olan bu bazı şeylerini size söyledim. Aynı şekilde Filistin halkı da aynı şekilde zulüm çıkıyor. İnşallah bundan sonra İslam ümmeti ne kadar birleşirsek, ne kadar beraber hareket edersek, ne kadar birlikte çalışırsak inşallah bu sıkıntılarımızı gidereceğiz Allah'ın izniyle. Burada birkaç tane tavsiyem olacak. Onu söyleyeceğim, bitireceğim. Birincisi, insan hakları örgütleri, dünyadaki Müslümanlar olsun, gayrimüslimler olsun, insan hakları örgütleri tamamen hareket geçmelidir. Doğu Türkistan meselesi olsun, Filistin meselesi olsun, başka İslam dünyadaki meseleler olsun, insan hakları örgütleri hareket geçmelidir. İkincisi,
medya örgütleri, medya muasseseleri, devlet olsun, özel medya olsun, TV kanalları olsun, gazete olsun, dergiler olsun, ne olursa olsun medyacılar tamamen harekete geçmeli. Filistin, Doğu Türkistan ondan başka İslam ümmetinin sıkıntılarını anlatmalıdır. Üçüncüsü, alimlerin üzerine düşmüş olan çok büyük bir vazifesi vardır. Bunu hocalarım hepsi söyledi. Ben tekrar etmek istemem. Alimler ümmetin esasıdır. Ümmetini uyandıracak alimlerdir. Onun için cuma hutbalarında, derslerinde, Kur'an kurslarında, medreselerinde bu İslam ümmetinin sıkıntılarını halka anlatmak İslam alimlerinin üzerine düşmüştür. Onun için bunu ciddi bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Son olarak Filistin olsun, başka İslam ümmetindeki kanayan yaralar olsun, bunlara manevi, maddi manevi yardım, destekte bulunmamız önemlidir. Hiç olmadı. Allah subhanahu teala dua ederek bu zulümden en kısa zamanda bitmesi için Allah'a dua edelim. الانضمام والاصطفاف والمساهمة في هذه المبادرة العالمية التي أسماها القائمون عليها بالأسبوع العالمي للقدس، وهو في نهاية رجب، وراعينا في موضوع نهاية رجب فيه تقريبا جملة من الأحداث، فيه الإسراء والمعراج، وفيه تحرير بيت المقدس بقيادة صلاح الدين إلى غير ذلك من الأحداث. فعلى كل هذه هي جوهر المبادرة. أهداف هذه المبادرة يمكن باختصار أن نقول بأن أهم هذه الأهداف تفعيل دور المؤسسات العلمية والروابط العلمائية وقادة الفكر ورجال الإعلام وقادة الأحزاب السياسية ورجال المال والأعمال والنساء والشباب، جعل كل هؤلاء وجود منصة لهم يتم من خلالها استعادة الذاكرة التاريخية للأمة في وضعية القدس ووضعية القضية الفلسطينية في هذه اللحظة التاريخية. الهدف الثاني من أهداف هذه التنسيقية أيضا هو تفعيل دور المؤسسات العلمائية. يعني ممكن أحيانا كان فعلا بعض المؤسسات جزاهم الله خير يقومون بهذه الأدوار، ولكن رأينا بأنه بدل أن تبقى المسألة والله مسألة شخصية أو مسألة تترك للمؤسسات كل على حدة، رأينا بأن هذه التنسيقية تكون واحدة من مهامها الأساسية الاتفاق على البرامج العامة كل عام. نحن الآن مثلا هذا الأسبوع عملت عليه الجهة القائمة عليه لمدة 3 شهور، وهي تجهز وهي تعد تخاطب اللجان وتراسل العلماء، تراسل المؤسسات، إلى أن وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى ما ترون الآن الحمد لله. وتقريبا الآن هذا الأسبوع انطلق يوم الخميس في اسطنبول بمنشط واضح وإعلان كبير جدا، حضرته جملة من القنوات الفضائية، ولكن بدأت بعد ذلك تتتابع المناشط وتتتابع البرامج من أندونيسيا شرقا إلى السنغال وإلى نيجيريا وإلى أيضا أوروبا وأمريكا. الحمد لله هنالك على كل هذه المناشط بصورة كبيرة. شاركت تقريبا شاركت في هذه الفعالية أكثر من 320 مؤسسة وهيئة ورابطة ويعني جهات على كل عديدة، كل هؤلاء الذين نباشر معهم بشكل مباشر. أما الذين ما شاء الله يتفاعلون كل في موقعه وكل في بلده فهؤلاء ربما يكونوا أكثر من ذلك، لكن الذين تباشر معهم التنسيقية الآن تواصلها وتحاول أن تنسق معهم ويرفع إليها مناشطهم 320 مؤسسة في 45 دولة من دول العالم. وهنا أنبه ويمكن أكدت على هذا الموضوع، وهو أن هذه المناشط شارك فيها المسلمون وشارك فيها أحرار العالم ممن يرفضون الظلم، فهنالك كثير من الرجال والنساء تقريبا في أوروبا وفي أمريكا وفي كندا ممن يتفاعلون مع هذه المناشط حتى وهم غير مسلمين، بدليل أننا لا نريد أن نجعلها قضية منقلقة، ولكن نريد كما قيل بأنها قضية إسلامية، ولكن في نفس الوقت أيضا قضية إنسانية يتفاعل معها أحرار العالم ويتفاعل معها كل من يحب إن شاء الله أن يكون مناصر. المناشط التي إن شاء الله يعني ستكون في هذا الأسبوع، هنالك مهرجانات خطابية كما ترون، هنالك ندوات، هنالك وقفات تقريبا في
أمام المساجد، وأحيانا قد تكون فيها مسيرات. هنالك خطابات للرؤساء وللأحزاب ولقادة الفكر والمؤسسات الإعلامية، يمكن وجهنا آلاف الرسائل لهؤلاء جميعا حتى يتفاعلوا مع هذا الحدث. أيضا هنالك خطب الجمعة، حيث كانت خطبة الجمعة الماضية وستكون إن شاء الله خطبة الجمعة القادمة أيضا، خطب الجمعة أيضا وجهت في هذه المسألة. أيضا نريد إن شاء الله أن نجعل من هذه المسألة ليست قضية كلامية ومهرجانات خطابية فقط، لكن أيضا هنالك يعني مناشدات إن شاء الله في دعم المقاومة الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه. وأنتم تعرفون أن هنالك شعب محاصر وأن هنالك مقاومة تحتاج حقيقة إلى دعم وتمويل، وعلينا أن لا نبخل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نجاهد بأموالنا وأنفسنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عندي درس كبير وطويل، لكن لا أقدم. لأن الكلام إن شاء الله يوجه كثيرا وطويلا وكبيرا. أنا أقول فقط كلمة واحدة: شبابنا لا يعرفون القدس. يمكن شباب فلسطين أو بعض الدول يعرف، لكن على العموم في عالم الإسلام الشباب لا يعرفون قضية فلسطين. فاللازم علينا أولاً أن نرسخ في أذهان شبابنا وأولادنا قضية فلسطين. كثيراً من الشباب سألوني: كيف يهود كذلك عباد الله لازم أن يكونوا في فلسطين؟ لا يعرفون الناس. هذا شيء مهم. حتى يحاربك بعد 10 سنة ابنك، تحاربك بعد 10 سنوات بنتك في قضية فلسطين. هذا تفهيم الشباب وتفهيم الأولاد في مسألة فلسطين، هذا مهم. والثاني أن فلسطين محتل، ليس في كلام ثاني. فلسطين محتل. هذا كلام ثاني، محتل. لا حق لليهود أن يسكنوا في فلسطين إلا في ذمة المسلمين. المسلمون إذا أتاه له الفرصة يمكن يسكن، لكن الدولة والحكومة لازم أن يكون للمسلمين وللعرب. الثالث أن وجود إسرائيل خطر على العرب. وفي المرتبة الثانية هذا خطر عظيم على الأمة الإسلامية. إسرائيل لا يريدون فقط فلسطين، إسرائيل لا يريدون المسجد الأقصى فقط، هم يريدون الأردن، هم يريدون السعودي، هم يريدون ممالك آخر، حتى يؤسسوا دولة إسرائيل العظمى. فعلى الجميع المسلمين هذا خطر، وعلى الأعراب خطر عظيم. لكن سبحان الله نتأسف مما يفعله السعودي ومما يفعله الإمارات. الله يهديهم. والثالث قضية فلسطين قضية ليس قطعة أرض، قضية دس الأقدار، دس المعايير، حقوق الإنسان والأقدار التي نحن نحترمها والدنيا يحترمها باللسان. الأقدار يدس، الأولاد يقتل، والنساء والضعفاء والبيوت يدمرون.
يدمر في فلسطين، يعني أقدار حرية الرأي. كلهم يسيحون بحرية الرأي وحرية المذهب. أين في فلسطين حرية الرأي؟ أين في فلسطين حرية الدين والمذهب؟ أين؟ فقضية فلسطين قضية حقوق الإنسان، قضية دس الأقدار الإنسانية والأقدار البشرية. إذا أنت سمحت لإسرائيل أن تدس الأقدار، خلاص هذا يروج. فأمريكا يدس الأقدار، فالروس يدس الأقدار، كلهم في أي منطقة، سواء كان منطقة بلاد المسلمين أو بلاد اليهود أو بلاد الكفار أو بلاد الهنود، في كل مكان إذا يدس الأقدار والمعايير نحن نخالف. ليس وحده في فلسطين، في جميع الدنيا هكذا، لكن فلسطين قضية ديننا وقضية إيماننا وقضية قرآننا وقضية أحاديثنا. وهذا سكوت الأمة، الذين يسكتون هم يحسبون هذا يفيدنا، لا يفيدهم. الذين يسكتون وهم يهانون، الذين سكتوا ذهب عزتهم وتعظيمهم من قلوب المؤمنين، من قلوب الشباب. أردوغان لماذا الناس يحبونه؟ أنتم لا تعرفون بشتو ولا فارسي. إذا تنظر إلى فيسبوك في أفغانستان كل الشباب يدعمونه. أو إيش يقولون هو رجل. ما أعطى لواحد فلس واحد، يقولون رجل. وهؤلاء الحكام، حكام العرب، هم يطلبون ويبغون العزة في ولاء إسرائيل، وهذا إهانة لهم، وهذا يهانون بهذه الطريقة. أنت مع أخيك، مع المسلم أنت معزز، مع أخيك. أنت مع اليهود لست معزز، لا عزة لك إذا كنت مع اليهود. إذا أمريكا يدس للعرب حتى يقف الشباب والعلماء والناس كما قاموا على قذافي وكما قاموا على آخرين. هذا أمريكا هذا يريد، لكن حكام العرب لا يعرفون هذا. إذا انتهت احترامهم وتعظيمهم ومحبتهم من قلوب الناس، فضربهم يعني يكون أسهل شيء. وسيأتي في السعودية، في الإمارات، في كلهم يعني دولة علمانية. هذا توطئة أمريكا. لكن إذا كان الإخوان مع السعودي، إذا كان اليمن مع السعودي، إذا كانت تركيا مع السعودي، مع الإمارات، لا يستطيع أمريكا شيء. هم كسروا له الأعداء وهم لا يعرفون.